Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka United Democratic Party mentah kesengi kalapan pau ya ke jingbitar persya yu nong yalam ka BJP ubadairu menteri sarkar uba sanbor shulai hadian bu uba sanbor lapan thut bat keni ktien kat bau presiden rang ba ke UDP ubadairu lampang ke yung dorbar tauan uba met ba lingdo udang keren hakmat ke kertong presiden ke kenhun NDA ha ke jingwan jongka sya ke jela hinnen kesengi. Kinong yang lambah khmat ke UDP kelaya kenduk kerki ha kamra trekam jong uba met ba mentah ke janmiet bat nak yang General Secretary ke seng uba Jamino Mautho ula pentip bang UDP ke kwa ya ke BJP bat kumjuru ya unong yalam ke sarkar MDA u Conrad ke sangma bakin DAA persya uba sanbor. Uba Jamino laya thu bahanan kesengi kat ba uba met ba udang keren halor kimat ki jura ki bakta ya kirit pat Badia ki Kristan Hakari, Hakmat ke Draupadi Murmu, kabadai ke kertong Presiden jong ke NDA, uba sanbor ulayeng bat kini ktien. Ha ke jing shisha uba Jamino laong baya kate ke jing yalang, bawan ke Murmu lapen bet da ke BJP, bat kini ke seng kalakot ngobhai kinong yalam jong ki wei pat ki seng san pertai banya don lang. Doh, mentah kesengi kadon ke jing ya kenduk ke bat kerki nak kaliang jong ki nong yalam jong ke UDP. Di pada hari ini kejingilang nilai keren sani bah akabai de pada jingja menindaski di kemukiatif hi nakaliang jong ke Presidential Election Committee jong ke State BJP kelakot ya kejingilang ya ki political parties jong ke hari ini kejela menghalia banyak keren akabai de pada jing jing kershan ya kani ke presidential candidate mo kepada nak state Odisha, kepada itu ke tribal. Di bad hak itu ke meeting menin, laya don lang ki union minister, laya don lang ki MLA, ki nongelam na ki parti boker, jom kani ke jela ke jongi. Bad nakaliang ke jongi itu laya don lang ki presiden jong parti ba met ba lingdo, ki balong du ulampang jong ke Meghalaya Legislative Assembly. Di kejingwan jong kenika presidential candidate sini kalongban pan ya kejing kershan. Aku bayi di kenika presidential election kebanlong aga praterik mo mentau benai. Di kejing keren nakaliang jong i presiden jong i Pak Met Pak Lingdo. Nomor ba isim ya kenika kabu mo ban keren hakmat jong kini kinong yalam bat kamtam Ahmad jong presidential candidate. Di lakren berilah raise yaki issues bagi concerns. Akabai day badka jela Meghalaya. Di lakren akabai day badka jingsha leben dan yaki atrocities, ki persecution akabai day badki minorities, badki Christians. Haki cakap boker hakanika ri kejongi. Ila resru ya ke isu hakabai day badka jing penrung ya kenika ketian kasih haka eid schedule kasih and galo haka eid schedule. Ila keren ru hakabai day badka protection and safeguard ya keniki indigenous people haka nika jelah ke jongi. Dekat pai dam keren ya keniki issues of concern hakabai day badka nika jelah ke jongi. Kensan nakaliang jong u minister Pak Sanbor Shulai ubadairu u dekot jong kenika MDA government mentah ula interrupt ya kenika jingkren nakaliang jong u presiden jongi belong ru ulampang jong yang dorbar but kedia kejing le nakaliang jong u Pak Sanbor Shulai ubadai u honorable minister kalong ke kebam laban pediang. Bat nakaliang jongi kum ke parti hadian mengi ya kini ke media reports. Hadian mengi ke media reports ke baca menin. Ni penpau ya ke jing smosi ke bakrau handu kata-kata. Bat ni penrem jur ya kani ke unparliamentary unruly behavior. Jong uni legislator ubadairu minister hakani ke MDA government. Di nakaliang kejungi mentah kesengi kumki nongelam jong parti ila syong nakaliang kejing yelang
ba kerki bat ngi lapen pau ya ka jing skau na kalyang jungi bat ngi penrem jur ya kani ka jingja manin kesngi hakaba ku minister ba sangbor Shulai u interrupt ya kani ka jingkren hakapor ba u president jungi bangkren hakabede baki issues beper di ngi na kalyang jong ka party ngi penrem jur ya kani bat ngi wa ban ong hakmat jong presiden jong ka BJP bat ka BJP hiru kum ka party ba kini ban take action halor kani ka jingja bat hakju ka poru ngi kwa ban ong yo leader jong ka MDA mo Sri Conrad Sangma ba nakaliang ka jong uru ba take appropriate action hakabai de bat ka unparliamentary uncivil bat ka unruly behavior jong iba Sanbor Shulai na sudan tang ta banong nakani ka por bat nakaliang jongi ngi pen remjur ya kani ka jingkren bat khamtam lele ha ka jingi don lang jong presidential candidate ha ka jingi don lang jong union minister ha ka jingi don lang jong ki nongelam na ki party ki boper dia kani ka la ta jur ba ya ka burong ndai tang ya ka party ki jongi ndai ya ka state hi brokawai bat ya ka sarkar hiru ngan dia tu EP kelong very serious to walada I let syak ni ke jingelang ru kum ta nong syakhot smo phamo as a guest namar kum mengelong mene ke invitation kawan na ke presidential election committee jong ke BJP ban pan yang kata ke jingkershan mo lagi MLA ke state ke jongi de ke jingkren ke jongi kat ba idang ries ke concern namar isyem ya ke lat mo ban keren khmat presidential candidate hakabai dei bat ki issues beper jong state kemangla keren mata hakabai dei bat kini ki kajing sha leben jong ki minorities ki atrocities hakabai dei bat ki kristan bat kam tater bat piken mau haki por ki balalet ru nakaliang jong kini ka Christian forum mo hakani ka jelaru ki lakren bersya phai hakabai dei bakani tingi sosi ba balai kami pade hakani ka por ka bamentah kan di ya ka ILP ru ilakren ya kani ka jing penrung ya ka tien khasi bat ka ru ki schedule ru ilakren dikini issues ki ba khya ba ki long ki ba kongsan ba jong kani ka state ke jongi de ni berkhat ba I president nomor ba ishim ba ni presidential candidate nomor ba ide tribal. She belongs to the tribal community. Mo, di isyam ya kenika lat kalentikan, ban smoken, nang ba nakaliang jong I presidential candidate la shine dalayo ay kajing job ru in respond kan positively ya keniki concerns bala raise nakaliang jong I president jongi. Kam katahi ke mga loong mentang, kita ki issues hakabay de bat kajing sya leben, kajing sya thombor, jong ki minorities bat ki kristan mo akan negeri ke jongi ki tribal communities tu jong ka northeast hadir mai kren hakabai de bat kan ke jing penrung ya tien khasi bat garo akan ke schedule I kren ru hakabai de bat ka ILP te ha hakata ka por wedang raise ki issues ki oper hakata ka por nakaliang jong I minister Bernardo Pak Sanbor Shulai I interrupt ya kan ke jing kren nakaliang Iyon dawa ya ka action na presiden jang BJP berkunjung na si action baka UDP ka kwa man share niya ba semua tab ka syong ka jing start jong ka BJP bedaket namar ba kadi ka BJP ka bakhot e kani ka jingelang mo ka BJP ka bakhot e kani ka jingelang but kini ki balet ka jingelang ki datang ki invitees ki guests mo te mentah haba pilet ka jingelang jong ka wi ka kanhon ka bakhot karpang e kani ka jingelang na let pada sya ka tu ka jingelang ki insult pada mo ya kitu ki bakren ka tu ka jingelang ti kalong ke bamla ban pediang kan mo bang imla ban pediang kan ngalo ong ye pi bende ba ngi kwa ban ong ya ka BJP mo nomor ka BJP ka bakhot kan ni bahkan take action halor u de khot joki mo bodi minister bodi MLA but ngi wa ban skong ru ya kan ni
Sha u leader trong ke MDA u Conrad Sangma ba nakaliang jong uru ba untuk appropriate action